America, Sam, Papa Dodos. Kiza, inaletwa ndefu kule Vekonokoa. Tuliza kule, anachukua Freddy kwake Mandela. Mandela Afrika, ngome inapigwa Rob na Rani. Refari wa muzo refari. Refari anasema Kangawala, chukua Mandela namna gani lefty. Lefty anapingirisha. Kushoto anacheza na nani? Sikiza, kushoto yule. I salute tu kushoto. I salute kushoto. Tupatane finali kushoto wangu. Twende. Sikiza, atali kule kwa lango ya timu moja FC. Inakosa kule na kwani kona kick. Haya basi. Haya. Mechi ndio hii. Kwani iko nini? Mechi ndio hii. Sikiza kona. Papa Dodos, I salute you wherever you are. Endelea kutamba, endelea kututeza mbele. Endelea kutuweka kifua mbele ili tuweze kuonyeshana talanta zetu. Sisi kama Enyamleng FCs. Kama sikiza. Harike piga analeta anatuza Mandela. Sikiza ngoma ile katikati mwa uwanja. Casemiro na ngoma ile anapokonywa kwa Kitengela. Ekele na Mangala cheza na mwenzake kule. Pira. La haula wala quwata. Niko na mwenzangu Papa Diblo. I salute you wherever you are, Diblo. I miss you guys. Gidulai. Asante. Usitazame sura, mwanzo ukitazama sura utasikia huruma. Kabla asante sana. Timu FC tuendelee. Naambia hivyo. Tunazidi kukusariti, hatukusahau Papa Sam Dodos ambaye anatupatia milindimo katika viwanjani. Stadium Mihango ambapo inapigwa awamu ya pili. Mwamuzi wa wasaidizi wa refari Harikeni huyo anakuja kuchukua kiranja wa timu ya Umoja FC. Muite Ulinda Wele Wejiste lefty majina yake kamili yule. Sikiza free kick kutoka Pagolake. Tunakuletea live. Haya basi. Nabetuliwa ndefu kule Harikeni. Harikeni ngoma ile. Anaingia Sazuka kule. Atali. Piga tena kwanza mwili Harikeni. Nakubali. Cheza na mwenzake kule. Harikeni. Sazuka kule. Anapanda ndefu. Anapanda kule. Namna gani kule? Kipa anavyotamba kule. Amejaribu kutuliza mpira kule ukapenya. Na basi kwa ni goal. Timu ya Gidulai mawili, timu
Nyama. Sikiza, tunaanza. Ndefu kule, chinago lake, jezi nambari 7. Nane kule, Sanzuka, Ambassadors. Ambassadors na ngoma ile. Tukua, chela kwanza mwili. Refa anasema foul kuelekeza lango la timu ya Kitengela FC. Tunazidi kukupa pongezi sana Papa KA Sam Dedos katika michuano hii ambao waga ukituandalia kila mwaka. We big up you Sam KA Papa Dedos. Sikiza sikiza foul kuelekeza lango la timu ya Kitengela FC. Ambassadors. Kumbuka vijana Ambassadors ni wa Kasarani, kumradhi kama sijakosea. 0-0. Wa Ambassadors. Inabadilika ndefu kule, hatari kwa lango. Anatoa mpira ule mwana wake hatari. Kutoka eneo la Marekani. Kwa kimombo United States of America. Nchi ya nguvu sana. Nchi ya nguvu sana. United States of America. Hope and believe tapatana huko. Sikiza? Tapatana huko na yeye, ndamuhaka. Abiga tutahagiana huko. Kwa kiruga kinyumbani naitwanga mumicha mubiyaya. Captain wa Kasarani. Captain wa Kasarani wakoze cyane. Leonce rwose wakoze cyane. Captain wa Kasarani mwakoze cyane rwose. Abandi ni bande? Mwebwe. Asante sana Captain wa Kasarani. Asante sana, reka hakurikiro Captain wa Ambassador Kitengela. Ambassador wa Kitengela. Captain. Harakurikiro Captain wa Ambassador ya Kasarani. Chap. Please. Chap. Aha. Captain wa Kasarani Ambassador wakoze cyane. Wakomeza. Komeza. Captain wa Kasarani Ambassador Kasarani. Wakoze cyane bagufotore. Top scorer Kasarani Skia Captain. Kasarani Skia Captain. Kitengela Legend. Yes. The next one is Captain wa Kitengela Legend Patrick. Wakoze cyane. Mwakoze cyane. Ndatekereza ko abakapiteni b'amakipe bose twabasoje ntawe turenganye. Okay. Reka mwijambo we Cyagwashimira ubwitange bwanyu mwagaragaje mwazindutse muje kwitabira ibikorwa bya Samke Super Cup amarushanwa agiye kuzajya aba rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri mu mwaka kubera ko byari byinshi kimwe ariko ubwitange bwanyu no kwikunda byankoze ku mutima biba ngombwa ko ari inshuro ebyiri ku mwaka ahubwo bitakiri inshuro imwe rero nakoze Munega Talent mu nzira yo kuzamura impano zanyu muri mu gihugu cy'amahanga rero mugomba kugaragara mukeneye exposure mufite impano nziza twazibonye ariko mwabuze exposure mwabuze umuntu ubitangira agashinga amarushanwa y'iterambere ndetse yo gutuma urubyiruko rutajya mu bindi simubizi se rero ibi ni byiza ahangaha tuba twaje kuzamura ubumwe bwacu ndetse tukamenya kanaka hatuye ese ameze gute sibyo ni wa muco wacu wa kera w'ababyeyi bacu w'abadata wacu twaje ngaha kwibuka ibi bitwibutsa aho twaturutse kandi bikadusubiza mu mutima ko nidusubira iwacu noneho bizaba byiza kurushaho nimba ari byiza mu mahanga gutya
ni mwibaze twarasubiye iwacu uko byaba bimeze dufite freedom ihagije bizaba ari ibindi. Aya marushanwa arashize ninsubira muri Amerika nzakoresha andi nkangaya amakipe menshi cyane azazamo n'abazungu abanyaziya nabyo wenda muzabibona kuri kamera za Papa Legend TV kuko niyo iri muri Amerika niyo inyegereye ndetse na Sam TV1 show. Ayo marushanwa kabisa zaba yo ari ku rundi rwego ariko naye ngaya mu byukuri yari meza kandi nashimiye turnout yanyu ukuntu mwitabiriye ibi bintu byankoze ku mutima ari abakuru ari abatoya ari media ari ubuyobozi bwa Mihango. Nshimiye uyu mubyeyi cyane yaje mu gatondo ka kare atubwirira OCS wa hano yuko no munsi hari gikorwa adushakira security birakomeye cyane mubyeyi wakoze n'ubutaha uzatwitabe kandi uzadushikire nkuko uyu munsi wabikoze. Nshimiye aba referee nashukuru sana ma referee ma linesmen kwa kutusaidia kuongoza hizi game. Kwa ukweli ilikuwa mzuri ijapokuwa kuna kakitu lakini au kakitu ndo kanamaanisha hii tournament imekuwa successful. Ile tu inaonyeshana kwamba kulikuwa na kiu ama na tamaa ya kuchukua kikombe. Hiyo ni mbaya lakini sio mbaya tena kwa sababu ni ukunda sport. Nashukuru sana kila mtu, kama sijakutaja ujue nimekushukuru sana. Ni byinshi navuga ariko umutima wanjye wuzuye ibyishimo ndumva narira amasozo yuzuye mu nda atembye mu nda byankoze ku mutima ariko mwese Imana y'umugisha ihaze kwifuza kwanyu ibyo ntazi mwe muzi n'Imana yanyu izabasha kubasubiza mu gihe cyayo. Murakoze. Tuzakomeza mfite ibikorwa byinshi cyane mu cyumweru gitaha byo gufasha imfubyi n'abapfakazi muzaze tubane muri byo. Ikindi mfite business idea presentation. Uri umusore ushaka gutangiza maybe imishinga yawe cyangwa se kwagura business uzaze umuntu wa mbere azabona 50,000 uzaba ufite umushinga mwiza uwa kabiri 30,000 uwa gatatu 20,20. Ikindi hari Mlenga Talent izaba ku mwisho w'ukwezi. Muzaze mu presente cyangwa se mugaragaza isi mwereke isi icyo Imana yabahaye kubera ko biravuga ngo impano nziza ziva ku Uwiteka. Ntimukagire ubwoba muzitinyuke muze waba uzi kubyina waba uzi kuririmba kandi n'akarusho abaririmbyi bo bazabona stream cyangwa se abonnement muri Sam Records yo gukorerwa indirimbo ku buntu yaba ari audio ndetse ari na video ku buntu kabisa no kuzamura impano uko tubishoboye kose. Murakoze.